Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana birahmatika ya Allah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaffar ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li ustadzina waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana ya ilahana in qabilta taubatana wa ghafarta haubatana fa akrimna ya Allah bil hifzi wal fahmi hatta nahfadha ma sami'na minal ulumi wa minal qur'ani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Salimna ya Allah wa salim ahlana min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznika innaka anta tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi barakati ma fa'alna fi hadzal makani ya Allah hasil maqasidana wa niyatana wa hajatana wa muradana wa anta ta'lamu ma fi qulubina innaka ala kulli syai'in alim. Allahumma ja'alna minal alimin wa ja'alna minal amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minas sabirin ya Allah la haula wala quwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika ya Allah naruddu bikal a'da min kulli wijhah wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyatati ya qahar ya qahar ya qahar la haula wala quwata illa bika innaka ala kulli syai'in qadir. Kama taqulu fil Qur'anikal Karim innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bi rahmatika ya Allah ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ulumi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wisudawan, wisudawati, serta hadirin yang kami muliakan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah acara wisuda dan serah terima siswa-siswi kelas 9 kepada orang tua wali siswa tahun 2017. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses para wisudawan dan wisudawati Madrasah Sanawiyah Swasta Harapan Bangsa Melabuh. Semoga menjadi insan yang budiman, berprestasi, unggul, islami, amanah dan mandiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.